yɛde ba bɛsom wɔ ɛwɔ York FM so yɛdam live ɛwɔ HYTV yɛ social media handles ni nyinaa wobɛtumi ahwɛ yɛn wɔ hɔ wokɔ Facebook ɛna YouTube nso so ɛne yɛtwa gu sɛ wadre ankreben na da romanti yɛtwa gu ɛwɔ hɔ nom ɛnsɛm no deɛ bɛdi mu akɔti ne bi ni mmarahyɛ badwani a wɔgyina adehyia na mu ɛwɔ bia commodities we need the Ghana Zanso ena yeko ekopiem ewo tafua ohin popra oho nana opoku minta a otoso mienu so e de adoye kase pa na aye ne manfo we obedi mampani ankensembe pa na nkahwe obeye se de me di mampani a me de beba no ensem bika we num ho ene ade bre ne yasi ho konya aye de ba besom se awia donko empamu akankase wo HYTV eso empani se se wokoto se bodon osiapata so a na obi na apagya de na akogina ho nene awia yi ebi anam kaso ane ne potamu ba bia buronya busumi ya da so ne namu na abehu oba bi na nafu aworo tintin be sesei na ne mu abusei ohu na ne nante no okoninya akone left right na tese obi apim no anadwo wapia no mia no na na awie no adwuma koi na apia ya mia ya nunu ya me ya ho ya de me de kase ne ba besom ya fa sida kase ne mfama York Estate yesi eyansase abusu se ya acham upe bia betimi enya eye York Estate Adams Boutique ntade ne doso buronya baabi akonya ntade kase a yedidi eburonya to bi de ma yawofo ene yadofo num nyina ya sofofo surprise o mu nyina no na ye Adams Boutique eho ena ye kofa ntade nyina edi free ye Frampani for Wahumaturu for 0243 708 485 0243 708 485 Omo ena eso yesene me de ene awia donko empemu akankase ne eba beso wo kenkafo eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Achim President etwa hu taw ye ba ye de nsam ne to aso bema ye mo bibia kwa ba na afi na do wafidie no ato ha eye ha York FM na HYTV so afa the live na enso ebe kase no emu ensem nie Mrasha bedwani a wogira mu ma adehye ewo bibia ni anyaso bekwan na ekasen se na anu ada ntokwa esi wo parliament na no dwada enatwo na yabubo ebi suturo bu ebi atwade sai Mustafa Hamid Krani ase sports minister twade ni ase hu sharp object so ne obi mawure this san ni ase man ni ase gene who are you ama Ghana for bebre akasa fa ho kire se ade ekoso de nyenyenyenyenye onu de o meka sama yenti a o say we any ade a Ghana ehwehwe we ni Ghana interest se ne ebebua ma pepe atimi akoso na ade asumdie ene mpuntu abra o man Ghana na Ghana for kura bisa ne se masa ade ya amukoye ya BBC ene CNN Central Jumaku bebri na bohu dawuro wiase afa na nyina de ntere ha na obi akaseti ana wo de obetena join news a wo si ade ne ye asi ekoyie papa so omukoso ana so omukontokwa ebobbo mu hu prepro mu se ya ebeboa ema saban no oye bibia emfa na kwamu obeya hweyi papa so the budget bi ba betudwa ana so peso si gina ebia ubadwini hu ba ku mienu miensa ansa na waye de ebeboa oman Ghana na emom si ya gina so na sada bia ye ye no ye ni ye na sa de ye da bia na aban no wa form to la enti omo be he no mo si gina ye ebeboa oman Ghana. I'm sure everybody
knows that what went on, I mean, that extent was wrong. But we should also appreciate the fact that, what I say is that you have two watchmen. Are you getting me? You have two watchmen watching, your property. So even though the two watchmen, you saw them fighting, but you should also find out the intention. Are you getting? So the intention was that the two watchmen wanted your property to be what? Better protected. So the intention was not wrong, but the approach and the process might be wrong, of course. So we could, if you look at it, my 1 year stay in Parliament, I really have a lot of respect for parliamentarians. Penia Yashano na yakoti ninkain. Onimonyam for Alfred Obin Boatin. Ono ene mrase bedwania ogiramuma adehye wo bibiani anyaso bekwai. Nene ena yakoti yeno no onimonyam for we de one try kra. Nse de Ghana for obu afu o santoko na ekoso no kra masa Ghana dimpa wo wiase afanaya. Iya si e ba betukon na anu adakora me producer Clement so ba betukon. South Africa he kra nsem a okotete ya ode aba betana hanim se no. Enya asem ketua oto awo kanisa na ndie ya no nya adwen baako se ebe ya sabra bio na bekasa na Ghana fa e kra do se ebeti. Ya tu akase ne so. Ya tu aso ne akopiem ewotafo. He popular oho. Ene nana opoku minta a otoso mienu. No na wa ya adoye se de Bible kra di kan ka ho asem se nyamesompa ne se obi kwakohwe nyanka ene ewisia Yesu adano ka kire na suafo ne se melkoda afiase ma mehwe me na suafo ebisa se da ben na koda afiase ya ma mehwe oda daja ne amount me kom de wa ya mo aduane o se wa nya ama aduane wa nya ama me awurade ena ohia atena se no se no on de wa bedi hina enya de nananom bi kwa ya omo anya na enya no no de obeye on de obeye ne ama foforo kura nsa ohini oso de obeye ne ama foforo na de obeye nyina ne se sania afiso se ya enya no nkoa na obedidi anom ame akasu ada hate dabi na we de kakra nyankopon de anom mo ene de omanfo enso e de abedom no nkoko na dwem ponche a omanfo ahunu bobo bode ahodo aye de abedom no obetirem na ne wato party kese ama omanfo enya bia de mekura mesi mi bedi mampani asa na me na nanka ya noa region by region mo near the sports stadium region bia sports stadium nanka obia aba benya bi edi sa nanka mse me ye no sa na ohene nso aye se wa hunu ma dwene nti wadi manim kan wato party kase de ama na manfo wie na ode tu oni na otu o maburu ne fo se obia che ne hu yie na nsan wo ho abete me ma me ye baifo no akwakosi na bo me papa ye baifo na ne isika no atwe ene asofo wa man church ya abayi asofo na ne wei ema ne hum ne so a ena ama me na ye wo papa na ye nkenkan se bia okwa abrochire ni akosan no aso da ye no hu se ne ma me eta no so ene na asam no agigo kra ene so nya kowura asori bim se wi na sofo ne bo ne hum de nka kire se de oye wo no ofie oyo ma me hwe ne ma me anim din se ne maame wo no ne na odane na yam ne maame ahunu mobo wanka koyi na ntu amu hwe na nim din no atwe second no de ase ne maame so tete twitwa no pasa ade ya ne maame ye baifo no ye no sa ne ma na akoso no hina tena se no hwe peteta kramudi no se enye se o maame anya de a ohia wo a ana opeso oye wo anka bia nka usakra no ana nka oye wo nanso we de bohu amanfo no mo kasafa ho anti obesre sesa ne ma na yade a omuntwa so na enye fekura esefata se ubedi una ene waja eni sania trono ekano therefore gaza edwedi onyankopon bo akwara ba wiase a na ne nsem bi shebensi susu yi papa onyi no no obedi ne ho odi ne ho wie no aya brantie ne ababaawa na fedie wani no abone bra kama efie bi oso nko no na ne makakra sakra e wa brabom ona mre eba ne ma bebre ba
na no na yanhwe yi a yɛsɛ ne me maame wɔ yɛ bayifo sɛ wo maame wo nana bi wɔ hɔ a na wo di obuo ne ne die ama no na mpani te sɛ mo na mo hyira yɛn a etimi yɛ yie Ohia yati ne nkan eye Nana Opoku Minta a otoso mienu tafo manhene na owie no adesi a won sa kan niam ani bi agi no da wo hena se papa se Nana ya ade omanamu apiafo ene ebi nsa mra bio Nana Opoku Minta otoso mienu wa ya ade papa sanse etena tafo han ohene bie ni wa ye sa ade bi da okurani emobro wafo bo kwa ne ba ewo akwantum safia so obedi obenum afa ne ho ano ne nana ne panyimfo dwen ho ahu se da bi ewo se ye be peye merewa ene hwe enti maame no papa no one ne mpanyi onga yade papa ka ja ho se me garase nyame na omo ahoden onyankopon to mfa wo no nkwa a wo muda no wo mfa nka wo mo ho na wano emfantrase na wajiye edana nasi enso ene yakotiye no na yeto aso na yeko akopiem ewo ewutu finfini mantamu na nifahini a owo ho eye nan pobi abundam a otoso insia ene ono nso kasai sabre eye bra Christmas ekos wontino ene ohiwe obuane manfo anu ana watu party kakra ene ntumane ade bia no acheche de amane manfo we so ebi koso ewo ewutu afam ho na ohine cheche ne niam kra wie na wo chese obesra ban adwuma ye ado adwuma eni krom no edoso papa unemployment no ekosoro papa nipa nya adwuma nye eno ena ama ohia ene ahokyera pa dokro man no enti ebeya Ghana mampani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ama ne ho so na onkanya ne ho enya mbiebi adwuma bebre na fama omanfo na omanfo ni nya adwuma ye na aboa mamabunu nso nya adwuma ye na ama abofo na fosam no nso eso ati se hwi na amasika abekuru Penny Okumu Hai. Now we are in Okumu Hai. We need mindful how. And intino we share all the dinner who say, I feel so you be an avenya bibia abonano. And Tinisuni be found what you say, okay. Mefrefre, ni bibi kakra menyano. Na mabwa na mda chichewo. Afibia ameye, afina mastati. Nti manya ni padodo eya kula fe na afida e ba no nto de manya no na ye frefre obu ho aka onipa yati ni nkai eya nan pobi abundam a otoso ensia na owie yachi no na adesi a won so saka emuyi a ene ntoma akra ne niam ahodo e ka ho no omo so je no omo da wo hina se papa se o hina ya de obo mane mu apiafo ebi nsamra bio meto nyina na meju se ohine bi ambae enya atenka emma ne nuanum anane mba se o afiaso nti menhwehwe bibi kakra na memfa ma membe ne de waye no bisrenya mema ne se oma ne nkwatenten no nye ne kese na fidasi se breso na ye kese asensa atwenu menti na menin daso se ye papa be tuminsa asuma ne ba ne se on be frame na bi se be konsunti na me adise bi nso a won saka eniama na wagi na oda ase se Oliver Twist nana bo wode ya na ebi nsan emra bi no omoda wase apiafo ekoba ne se de saa na obia ebeka ye to akase agba no so na ene de ye kase no ahemfo nsam a omo akeka ede akira aban ede atufo eho ena yewom esanse ohene ahemfo no bi ahunu de nyankopon opapa ena omo aye nyankopon so ade nti yenso yafa ho ene ebo ahemfo nsam so ye san ko ahemfo nsam so abiom
na we yakwa kopiem wo koji ene dogbo na ohene a ene ne manfo nso akasa asre de ensa ato ensa yam kotodwogu fom pachaw esre Ghana ban se ye de social amenities say bibi ti say eniema ema adehye ana say ema potamu bi omo asetena han won ti say ensuo akwan suku adan ene hospitals ahodo a ema enipa ehuha won ma won asetena mu yakma kpa no say ye de toto sebi jonso ehu a ene na abom ti say de jonso aboa akoko no say ehu aye den papa omu ne hwe ti say omoti we eno a ne so omoti ho kopie mu okoji ene dagba eno a so omoti ho omu ne hwe ntomo sra ban say abanya na fam di obetimi bia na Ghana omu so eka ho national cake ni say wo chiche ne twaka kra bi fa betu koji na omu so ene omu adehye entete entafreta na kra say na ebe ye omu beku say Ghana no omu so omu ka ho bi ye hia no ma bebre esa yete ye network ko esa se be ko a gise ye nante be kwanse be du son eko adumu ansana etma ye ko enti ne esre ne se esra ban ontwana ni enye den emehwe yen efa network ko eko esa ye brepa wo mi se ye kwa wo so ye ni moto ye ni ka agise bia ye kosere obi o se wo kosere no so a so di moto no be ma wono na ye too late wo bedru dobo no akwa wo so na akwara no aka baby na no se ye sister bi ye de ni kwa wo so e wo dobo ye ko dru dobo no mo se o muntime ni ye mfa ni ko nsoko ye ko han ka ye ko du nsoko no na akwara na ase ko mo ne se ye ben ko duwa enti se wo ye ko okra na eya unti die kasa na awoka no utime frema ni kotoko duwa kasa no so omokaka huhu die ekoso ha nso nka ye hia pole no bi me tuma ne hwe kunu mu a enti adehye ewo koji ene dagbo ene yakohwom na ahwe background ho so atimu se ampa hwini ho so ampa omho kire omo papa otu wani a enwan mponchi mfui mpreko ene emo ahodo a ene omo ne omote na emum se ba no se yaye kwan kota so tum na yaye school adan mofre ko school nyina de abom papa nti omo nsra ban edu abato obere mu dia yebenya MPB akọ ede ne ka akọ ne na mho de ne poster akọ tata ho ba bia akọ ye monto ma me na me ba mesesa mabra abama mu enso enyato abane ma mu se wi nenu ano no enti adehye a mo hwe ye me pa chaw mu etu hufu no abo ho so abaya ba betu 2024 tu hufu ansa no akọ to abano se wotena ase eniama ko yie e de amawo aban besi so 8 years MPP se eniama ni ye ma ode a wato aso enye de a wada no nsa e wa to e wise e wa America e wa Ghana e da ase ye betwe ehu taw ye nya ba ene agudie mu nsem se nche na afọ no e ba so on the 9th January opepon boso me ne da to so enkono ena afọ no e ba so na yenya ntie se team bi oman bi edi kan kwa kopiem se menhia wa ha e ba ne ba betwetwe nkomo edi afa afcon no ho se na ne mesi ko Ghana ye behwi ye bedi nkunim ya ba kofa kuru anaba anasa de aye na aye no adwenkyere obetimi de aba etwe ya ho abansia Ghana de obi bia ebu kraka abusia mo bibia akwaba ede oba York FM any HYTV so awia don compare mu akan kase a yansa kan yaboa no ayede somwo no eno na yegusu ayede esomwo ewo afofida ebre mu bronya afofida ne mu na yaduru agudie ensem so
Sameshia. Nana. Yeah, Muakwaba. Me just Munya Vema. And that's the why fool. Yeah. Adam's boutique. Hey, Papa. Was a chouty, I can't read here. Yeah, and I beg me shout these. I'm not just on officer. Son, I want to finish in bottom. Adam's boutique. Oh, you people swim, me. Why fool? Why come on? Why come on? Why come on? I say, no help. Eno help. Ah, also yeah, and I mean go deep. Eno help. Yeah, mama, Mrs. Sarkodie. Enye pacho tie. Enye no, enye mama asem na eka na anti ana de so no enye na asem na eka o. Me ka eno. Yeah, first you. O de ebehia na ye di hu nkomo. Afcon. Afcon ni there. Oh, preparation ni there. Say na di kan no nkofo ahyase aboabo omo ho dadaada. Obi ahyase ebu na ketem kura kwa kopie o Cameroon kura ansa na game no kura. And you say MS preparation there koso. Ethiopia for there. Omo duru ho. Ben aya fato so why? Ben fato so near hweg. Ethiopia omakoduru honum. Sunday ya no mkoduru ye. And they chogu no. Ethiopia omakoduru honum, omakoduru ho. Da ben no mko. Sunday ya o. Sunday on the 26th. 26 ya no mko ye. Na Saturday na yebebo no. Yebebo na on the 9th. Na wo ye bisa coach ni chirechire mu se wo dia beba. O chirechire mu se enye se opre no ho na preparation no nkofo bebre ahyase prepare omo ho ba omo nso de a omo pese omo ye no no. Nti omo mo di kan coach na ba yente de. Yente de coach ni kan. Something different with our team. The Ethiopians traveled to Cameroon with a 28-man squad. Producer, Fako Federation. Ben Fako Kakani and Tidia na coach integrate the 25. Ethiopia's national football team on Sunday, December 26, arrived in Cameroon as it readies for the 2021 African Cup of Nations. The Ethiopian team is the first of the 24 qualified teams for the tournament that has arrived in Cameroon. For the head of the to familiarize themselves with the Cameroonian people. Ghana 25 million US dollars. So money 2 million. Money 2 million. Ghana more here. This is more kata. Omo ye pre-season kakra ho. Mo beba ha san na oh David omo bu market me free kata na omo dey akopie kama. Da be na mo ko. Acha I was say within this week the omo to anamo. And I say early next week. Nti ye dey aso beto form na ye rerem. Ebe dey for say o sase buru ensuo ntam a ene wani yakoko nti Ethiopia bi ana. Oba is too early. Adia 9. We could do 26. But group stage, you know, emu aye dey pound. Yehwe group A no. Group A no. Cameroon, Burkina Faso, Ethiopia, Cape Verde. Wow. Ethiopia. And only group A first match you see Cameroon ni Burkina. Cameroon ni pie ho kra nyom na ebe first match. Anyam na mo first match. And so amako pie ho. You call group B. Group B no so there Senegal, Zimbabwe, Guinea, Malawi. Okay. And only group B no. Where you try Senegal beko. Ghana ya da he. Ghana o dey member. Ghana o group C. Okay. Now me share group A now. Cameroon any Burkina beko. That's right. Because Ethiopia for no money dey omo America, o say omo mountains na wo omo ho no. America no mo ya dey. Cape Verde so dey on sheda anya dom. Ti me show group A am di mani bu a Burkina Faso ni Cameroon for na be fam. Group B ni so anya Senegal. Okay, Senegal ni Zimbabwe. Ene beko. Guinea for there no am there mo sheda anya. Na group C underrate small team. Football can cry. Share. We dey tena ho. E bi cry na Malawi cry for cup. Na you group C. Group C. Group C ni say that here.
Group C near Morocco, Ghana, Comoros, and Gabon. Ghana ni Morocco beko. Ghana ni Morocco beko. Anoko ade. Satis we na se Ghana man topic. Na se mo kopre ansa na yen ko bompa yansa na. Oda Ghana de sa de no wo. Mo ya de. Chi abon se duru ba bi na afi mu hia se nyame mre mu ansa. Afi na nkomshefo ni ba ba hihye nkom na sofofo no. Sofu bi kra se sofu bi ye se oje anyame o se oja nyame. O se Ghana fo embe gbo afore. Ghana for me boy for on be chodwan e won na so you say the answer na yetimi afa cap. Wow, look at this. Wow. Yanto aso ye di adwena chi e we hwin so fra na ye ko ani ma group D ne de mu ya din o Nigeria sheho group D, Egypt nso e sheho kama, Sudan and Guinea Bissau enu ye group D. Na group ni me hwa Nigeria and Egypt ebeko Nigeria and Egypt ebeko ye ko group E nso a Algeria wo ho, Sierra Leone so she ho, Equatorial Guinea and Cote d'Ivoire. Algeria is strong. Equatorial Guinea is strong. Sierra Leone go won kan. Omo de kakra omo. Cote d'Ivoire so omo is strong. Why say no as a form no sheda nkoye. Nti eno ni na last group F. Tunisia. Mauritania. Mauritania is a noun. And Gambia is a noun. Now do be at me born style up. Me bro for my. So Tunisia, Mali, Mauritania, say Mauritania or say they yo. Anna probability say Gambia any Tunisia beko very high. Mali players no. You said that one more than say, but omukra height. Mali, Burkina, omukra height. And I'm what in so. We say I'm for your man. I can't hear you in the back room. Why would them patron? And to omukra what in the kakra. But Tunisia so mombo speed game. And now one thing is a so for no Algeria, Morocco, Tunisia, any side Egypt for no so for no mombo speed game. Aha, omomu sheda en keep that body way no muni amode no. Ba hwe Mali for na mo says enjoy no mo continue opportunity no. Amode da so ho. Eti na me this year na me tell say nyame aduma Afcon no. Tie for beba so on the 9th of January. Eti ya de bema ya hwefo hu Ghana etu say wi ya bema obi ahu. Samenjia wa hei obema obi ehunu update bi abekoso bra Ghana betu ne to ene omo hyehyɛ sika no so omo nya bi so omo anya bi sika ye de amomo a omo de ko ebeso omo enso omo odofo yesrew se wo kakra no asan ne de aboa ibibua MD me pacho ibibua na jai sa against na wo bone ye ni nye ho kra support krom for support krom for and as a mention me boa no na MD minim the blasters for there you know say the bush and people blaster and konye say you MD so me share records ma follow ma koye analysis ni bibia sorry me sack letter or pa me cry me can no concerning Black Stars MD will speak against that. Abusia you see now a captain am I ask Antoine girls MD Abusia ya ma eda asese oje bre na otimi ehwe
awia donko empemu akan kasia yen sakan na ye de eba besom wo no na semensia ede agudie mu nsem ede beto asoman na kasa ni nyina wona so ya sene me de ebre wo no eye York Estate wa mansase no ayefo papa ama akwara opani o obia ensa etimi eka no asase Adams boutique ena ese ya atade ema yenso ye ho eye fe kmak na yetumi ebeje bre na yekenkan kase no ede ema wo ena semehia enso ba no wa ho ejesi na ehye no nani abre pa support Minyaya nanka wa betena mic na chi no. Em dis all your man kamfo. David the whole Ghana, the whole world, open the best team power Chelsea. Your first Super Cup. This is a European champion too. What the team we fit him in both France. Na Marante no sponsor no dey. Nyame adom na se next year ye ba 2022 no. A full segment ye bekasa fa ho ye ba. Debate ni ede ubetimi afra no aba oba ye ba mu akwanya na ye nyina ya tena se yasinkonya ni e di sports na response na afra sports na aka ho asem ye pa eno wo ho Adams boutique aso ya sene ma o ma ye ntade me ye de brɛ o me ye de dwumadie nyina kase no ene sports no e de brɛ o 0243 708 485 0243 708 485 Omuna eso yemu oko MCR Uncle Ben ene chinchin fidie ni mfruma nyina ye bibi akwa ema yetimi ede FM okama for Clement ena eye the producer ono produce news no ma bibia eba no kama ena ye general manager enso ewo ye ntam support ye pa executive producer ena also ye mame mahana enso ede empaibo ene was rap no so abetena ye fidie ti ha no hwe ye ma bibia etimi akonkan wana jiwana hume ewo free no ti bibia head of news atwe Rambo omonso etaye ti ma ye de kase no baba so